Obožavam ih i želim ih pojesti. Au! To apsolutno nije smiješno, uzmi to. Može biti jako smiješno, ali je i dalje vrlo ukusno. Ne mogu čak ni odgovoriti. Mislim da je Mila bila uzrujana. Mislim da će je moja šala razveseliti. Nadam se da joj neće izgledati preokrutno, ali mislim da je to nevjerojatno smiješno. Mila, pogledaj što sam napravio. Oh, boli, moje oko. Više ne postoji. Što? O moj Bože, kakav užas. Odlazite od mene. Što to radite? Ovako ću se ugušiti. Sad ćeš propisno patiti. Ne može disati. Oh, ovo je ukusno. Ovo je ukusno. Ali odakle je došlo to oko? To je odvratno. Nakon ludog mozga jesti ukusno